Uyu ni mwaka wa mugwanja kuma riria mutaratara wa mathomo wa CBC wambiriirie ukigomerwo ni mihinga itiganite. Hari riboti ya uthuthuria wa mathomo ma CBC iria erekereirio ni gikundi gia Twaweza yonanitie moritu maria makoretwo ho mutaratara-ini uyu kuma kuri arutwo hamwe na aciari. Moritu maya ari ngarama nene ya CBC na gicunji kia mirongo mugwanja na inya hari igana, aciari gukuruhanio muno hari CBC na gicunji kia mirongo ina na igiri hari igana, arutani gukorwo matahaririirio kuigana na gicunji gia 14 hari igana, arutwo kuheo wira matarataukwo na gicunji gia 12 hari igana, kwaga mwerekera mukinyaniru wa CBC na gicunji gia 10 hari igana. Ona kuri oguo hari na mendekithia maria mendekithitio riboti-ini ino niguo gukinyaniria CBC ta ngarama ya CBC iguithio nginyagia gicunji kia 54 hari igana, indo iria irabatarania mathomo-ini ma CBC ikorwo ni gicunji kia 23 hari igana, aciari makuruhanio tu na gicunji gia 19 hari igana, arutwo manyihirio wira na gicunji gia 10 hari igana, naguo muingi uthomithio makiria na gicunji kia 7 hari igana. Dr. John Mugo kuma gikundi gia Zizi Africa augite ni undu wa kieha kuona nginyagia riu kuri na akenya marendekithia CBC iteyanirio, akiuga imwe cia ngarama iria aciari makoretwo makeigirirwo itire na muthingi, no aciari ni mabatie guthomithio na mataukwo ni CBC. Even though CBC is expensive, it is cheap in the long run, because we will get the returns. And I believe we have other stakeholders who are working quite hard to find ways in which some of the highlighted challenges can be addressed. Anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo ni moritie gukorwo na wigananu hari mathomo ma CBC niguo arutwo othe mathomithagio undu umwe. The challenge that we are having with our teachers is their capacity for them to interpret what this curriculum wants. So that even if you just talk about basic things such as pertinent and contemporary issues, what is it? Hari mehaririria ma senior secondary miaka 3 yukite, thirikari ni yuritio kwambika mitaratara tene handu ha gugatengera ndagika ya muthia niguo kunina githagathago takiria kigumeire junior secondary mathukuru-ini, na oho arutani mahariririo o tene. Right now we are here. We know that January 2026 we will have senior secondary school. This is a time to start classifying our secondary schools. Murugamiriri munene wa KICD Professor Charles Ongondo augite mutaratara wa CBC no uguthie na mbere amu niguo ratwarana na ihinda riri, akiuga thirikari iri mubango-ini wa kunyihia ngarama iria aciari maigirirwo. Things we know as government we need to do, but that source of our income, for example, to employ teachers is not limitless. If you gave us the money today, and here I'm speaking for another agency that you know, we have 300,000 trained teachers out there. Ongondo ni ongereire mehaririria ma grade ya kanana ni marathie na mbere, akiuga riboti ta ici cia uthuthuria ni gukorwo ikimaguna na njira nene mehaririria-ini maya ma mathomo ma CBC. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wegii wa Mwiruri.